Sizopumula ezweni elihle sekuyisile kashanyana nje yebo sihume ingoma kaMosi lehundusile lo Jesu phakade. Amen. Bazalwane, siku evangelism lesson 3 manje sifunda nje ngovangela. Ekuqaleni safunda ngokubaleka kokuvangela, safunda futhi nangama essentials womuntu ofuna ukuvangela. Siyabona leyo bazalwane, andisabona sonke sibizele kulo msebenzi, sonke. Hayi ngendlela ezifanayo kodwa sonke sibizele kulo msebenzi. And sonke siyawadinga lo ma essentials. Siyakhumbula bazalwane sifunda ama essentials ukuba umvangeli. Ukubaleka okwazi isikhathi. Siyakhumbula sikhuluma ngokwazi isikhathi. Ngokubaleka ukuthanda uJesu. Ukuthi bonke abantu bavangele ngothando. Siyakhumbula. Sakhuluma bazalwane ngokubaleka ukuhlukana nesono. Safunda iquotation ayisitshena bazalwane ukuthi uNkulunkulu ngalesikhathi esikusona akabize abantu abaningi ebandleni ngenxa yokuthi thina siphendukanga. Siyabona leyo nto. Then safunda ngokubaleka bazalwane ukuthi silawule umoya ingcwele. Sasifundile ama essentials. Ngiyakhumbula. Last week sifunde ngemessage ebalekile kakhulu nayo. I-message yakhona besifunda ngayo introduction to three angels message. Sibona ukuthi iyona message izulu elisiphathise yona. Siyabona leyo nto bazalwane. Singaduki senze ezinye izinto, sikhulume ezinye izinto. Umyalezo uNkulunkulu asiphathise wona isigijimi sengilosi ezintathu. Siyabona bazalwane. Kodwa sabuka ukuthi naso isigijimi sengilosi ezintathu kumele njalo sikobe emva kwesiphambano. Siyakhumbula? Njalo kumele kuphakame isiphambano. Ngoba into edonsa abantu uJesu ebethelwe. Uthi uJesu mina mangiphakanyiswa ngiyodonsela bonke abantu kimi. Siyakhumbula? Nabazalwane, njengoba sifundile ukuthi isigijimi sethu lesi ezingilosi ezintathu mele manje sifunde ukusihlakaza. Siyabona leyo nto? Sifunde remote lamla. Sifunde ukusihlakaza bazalwane and sikwazi ukuthi kusho ukuthini ukwesaba uNkulunkulu. Njengoba angizisisho kanjalo ingilosi yokuqala. Sazi ukuthi kusho ukuthini ukumnika inkazimulo. Kusho ukuthini ukukhuleka kuyi-worship. Siyabona leyo bazalwane? Very important things. Emva ukuthi siqale soke sivule ngomkhuleko and then yasongena nje kusona isifundo. Singathobisa amakhanda. Father, in the name of Jesus Christ, siyakubulela kakhulu Nkosi. Ngethuba osiphalona nangoku as we are just nje studying Nkosi sifunda kuba Nkosi siwenze kanjani umsebenzi wakho. Sonke singabantwana sibonile Nkosi nakuJona that into eyenza Nkosi abantu baseNinive baphenduke baguquke Nkosi it's because uJona wathetha lento Nkosi ubuthe makayithethe. Siyazi Nkosi nathi namhlanje the only way abantu bangaguquka basinde if sithetha lento uthe Nkosi masiyithethe. Please Heavenly Father sincede. Sibambelele singasuki Nkosi umyalezo siphe wona. Please Father ngoba ngiyacela kakhulu umoya wakho ingcwele uthi take over Nkosi as sifunda ilizwi lakho. Kakhulukazi kuMnkosi kwande kumntwana. Ayikho Nkosi into endingayithethe nganceda any person Nkosi apha except ngosiphinto evela kuwe. Siyacela Nkosi even as silifunda ilizwi lakho. Nkosi engathi ungake wehle with healing power uzivile Nkosi izinto esizisayo phambi kwakho izinto ezisiphethe Nkosi ukugula. Ayikho Nkosi into yehlulayo ndiyakwazi ayikunothando. Please Lord, may you also attend to the physical sicknesses as well. Sithembeke nakuko konke. Sicela usixolele nje Nkosi ukona kwethu. Sicela konke egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Asiyeni bazalwane incwadi yesambulo. Incwadi yesambulo. You know, before say we incwadi yesambulo chapter 14 la so incwadi sizofunda nje ngesigijimi sengilosi ezintathu.
ngifuna sike seqe sekulingile seyesithathu nje very quick and then siyabuya as an example chapter 13 lo sifundela abazalwane so sesifika kulengile sesithathu bese siyazi kakhulu ngoba iyona esifunda ngayo nje icishe wonke amasabatha siloke siyiphinde ake sifundeni bazalwane isambulu chapter 13 asifundeni uverse 16 no 17 is fine. Lesizulu senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu nabakhululekileyo nabayizigqila bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo ukuba angabikho ongathenga nokuba athengise uma engenalo uphawu igama lesilo noma isibalo segama lazo. Siyabona lo bazalwane? Amen. Kuthwa isilo soyenza ukuthi abantu bazibeke uphawu, bazibeke esandleni nakephi ebunzi. Siyakhumbula into besifundile emini ukuthi okwamanje into eyenzekayo imold, into ekuyiyona ngempela ezodecide ukuthi ingaba sithola uphawu kaNkulunkulu nophawu lwesilo imold esiyithole manje. Ayikho into esingayenza mase kufika uphawu lwesilo lifika sewunemold ethile noNkulunkulu naye mase ibeka uphawu lwakhe ebantwini bakhe ufika ubeka kumuntu la lifitha khona. Sayibona bazalwane? So manje we are getting the mold. Isikhathi se-preparation lesi. We are getting the mold for uphawu lwaNkulunkulu nophawu lwesilo. And siyabona bese ikhuluma emini ukuthi lento eyenzekalayo ngempela namhlanje cishe ifana kangakanani nalento esiyifundayo ukuthi abantu kuthiwa abazukwazi ukuthenga nokuthengisa ngaphandle ukuthi banani banophawu. And ngishilo ukuthi imigomo ivaccine ayilona uphawu lwesilo. Siyabona lo bazalwane? Siyazi uphawu lwesilo it's when sekuphoqwa ukuthi abantu bakhonze ngesonto. Sekuphoqa imibuso yonke ukuthi abantu bakhonze ngesonto balahle isabatha. Siyabona leyo nto? And siyakhumbula ukuthi sithe kuzenzeka kanjani. Siyakhumbula ukuthi uPhapa uzomixa amanga nani neqiniso. Uzothi iqiniso lithi iqiniso ezolikhuluma bazalwane lithi zonke le inkinga ezenzekalayo ingoma sisukile kuJehova. It's true. I mean Old Testament siyakhumbula kanjalo uNkulunkulu wayisho ukuthi manje suka kumina nayo into ezokwenzeka. Natural disasters, izimpi zonke lezo zinto iseyibona bazalwane. But amanga azowafaka uPhapa ukuthi indlela esobukela ngayo uNkulunkulu ukuthi siqinise la esontweni. Isonto leli usuku lesonto kube yilona eli-enforced by law. So manje le COVID crisis iyaba prepare abantu bathola imold la ekhanda ukuthi into ekhulunywa nguhulumeni as long as izosiza sonke kumele siyenzeni futhi abangayenzi bayizitha zomphakathi wonke. Siyibona lo bazalwane? Ingakho uJesu mawufika kwincwadi kaMateyu chapter 24 kuverse 9 ethi siza kuzondwa yini izizwe zonke ngenxa yegama lakhe. Sayizona bazalwane? Siya lapho ke le ndaba yeCovid njengoba ngisho bazalwane yona it's making a mold. And siyabona already isystem indlela esiyiyona manje seyicishe ibe kanje abantu bazokwazi ukuthenga noma bathengise without vaccine. So what the uphawu lwesilo yobe isystem say ready for leyo nto. Sayibona lo bazalwane? So I believe that after the COVID crisis ngempela ngoba asini ku 2024 very quickly. Ngifuna sibone ipattern. Sibone ipattern bazalwane. Kuze sazi ukuthi sikephi thina ngokwesikhathi. Siyabo? Matthew 24 verse 9. I mean verse 7 qala. Ngizoyifunda kule English ngoba lezi esizulu le gama engilifuna azinalo. Ithi uthi Jesu, for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom,
And there shall be famines and pestilences and pandemics and earthquakes in diverse places. Says the Kuma versions of money was such an keep in the pandemic. Do you see that? Yes, yes. But I'm corn. Oh. Good talk about pandemics and as scars are, we have never seen a pandemic until last year. And you just must send one verse 8. Which is aside with the logo Kalawani, when you hail and Efkalen go cooler and make the name. Some Gamayamas, Mount less, must want to low Kalam head. Would you just say Galagani? Go pen, go clean. This is the beginning of the end. Say one of them alone. Melissa said Pelin. Now, as landed with as Muguti, yin and the gayo after Labo Pupan and Alama earthquakes. Yin and the guy, verse 9. Verse 9 is fine. Lapho ke baya kunikhathela osizini banibulali niyabuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Says the numbers alone. So do you see connection which is strong kanjani? Kuna abantu abadala kuna connection between the COVID nokuphela komhlaba. Kanti Jesu estena uthi manibona obhubhane into elandelayo after obhubhane nayi. And sithi sibona ngamehlo ukuthi into lobhubhane oyenzayo ukuthi uyahlukanisa isociety. Kuba khona abantu ethu yizithe ze society. Abenzi lento ekhulunywa umbuso. Sayibona le mpazalwane. And uJesu siya lapho manje. After verse 7, the next thing yenzeka verse 9. So ngiyakholwa ngempela ukuthi after le nto bazalwane kuzongena i-test le National Sunday Law. And if ngempela simanga uqiniso kaNkulunkulu kuzoba lula ukuthi sikhukhuke. Asibuke something. Ngiyadlula nje kuyona. Sibone le nto bazalwane angana sibone ezindabeni. Kuthi Italy is making COVID-19 health passes mandatory. Hayi for some, it is for all workers. Awukwazi ukusebenza ungajovanga. Italy. Kuthi it's the first country in Europe ukwenza le nto. In the fight to slow the spread of COVID-19 and to vaccinate its population, Italy is making COVID-19 health passes mandatory for all workers, becoming the first European country to do so. Say the numbers alone. I think I'm beside food and you're going to nana say 10%. I was going to go Italy, go what to him savings. And you know, I'm just winning about you. Never can I wonder for the savings. And you're born and I apply upon the savings. You know, which man, the requirement of cast, you know, which vaccine certificate. Do you see what you find and land? Do you see what was trying to examine and bed? Oh. We were not then say Italy pair Nigeria. Mungamela kon he announced. Come countries basai kabang South Africa kuthi basai kabang. Amanye sewethi we are doing this. Umuntu osebenza uhulumeni akhohlwa ukuqhubeka nomsebenzi mawukuthi ajove. And I'm telling you la eMzansi siyakhona abazalwane. Bazozwa ukuthi ngeke sidlala abantu abathi bafuna ukujova lana. Siyabona leyo nto bazalwane. And sayibuka last week nokuthi neAmerica baso the same thing. Nice asibukile again eka Ramaphosa ukuthi basayikhuluma yidaba balikhulumayo ukuthi the Department of Labor and Employment has already given directives allowing employers to decide on whether to make vaccination a requirement. He said ukuthi ama employers abaqeshi bona sebenelungelo lokudecide. Abaqeshi. Yebo, employers. So yeah, what you ngidlule nje impela says we saw this again. Uphahla lo Joe Phahla. Was ukuthi unesiqiniseko ukuthi I am quite certain ukuthi once SA has attained sufficient vaccine coverage, business owners and the government could legally require the users of their facilities to be vaccinated. Uthi ngiqinisekile ukuthi I am quite certain. Now was landing to that sifunde namhlanje. eZambia. Yeah, mom. Ngithi eZambia nakhona ulo upresident wakhona umzalwane uthe mangabe inayo abantu bonke abantu ba compulsory ukuthi bagone and babengagonywa
ukhulume ngamabandla-ke ukuthi amabandla kade evaliwe ngithi wathi uyawavula amabandla kodwa only those abe-vaccinated kabili and abefundisi usho nje kanje abefundisi abatholakala kunamalunga angavaccinatiwe abangene ejele. Bazalwane, okay, Asmen. Besize kuMatthew 24 verse 9. Siyafisa ukwazi ukuthi kwenzekalani after verse 9. Siyafisa sisho. Asithole asibone verse 10 ukuthi kwenzekalani after verse 9. Khona ke abaningi bayakukhubeka bakhaphelane bazondane. Sayizelani bazalwane ikhuluma la ngabazalwane ukuthi after iSunday law lento do you see this is a true trial ngempela thanda exam ngoba ngenxa ye COVID do you know I'm sure sesibona bazalwane kukhona ukuhlukana okuthize osekukhona but the final separation ilezo kwenzeka kuSunday law ukuthi once ingene iSunday law ukuthi abaningi bayokuthina bazalwane bayokukhubeka. So that's the shaking. Abantu bazokhubeka baphume ebandleni kaNkulunkulu. Kwamanje bayabona ukuthi mama ngigcinisa abantu kumele ngihlukane nomsebenzi ngihlukane nomuzi omuhle ngisona athi hayi mina ngiyaphuma la kulibandla. And then I ukuthi futhi bazophuma nje kuphela ukuthi they are going to betray one another. Siyibonile leyo nto? So sengisho kubazalwane lento umama ngempela ayishoyo mama son engasithusi. There's going to be a lot of betrayal ukukhaphelana kuzoba kuningi. Singathuki bazalwane. Sayizwa leyo nto? Now ake sifundeni ke. Asibuyeleni kwingilosi yokuqala. Besafunda ngeyesithathu ngifuna sibuyele kulokuqala. Singathuki bazalwane umzalwane manje khohlela uhlishwa yi-asthma akuyona iCovid. Kodwa uNkulunkulu uzomlekelela. Manje siyafunda bazalwane, so this is a class. So class into esiyifundayo lana ukuthi kusho ukuthini ukusaba uNkulunkulu namhlanje. That's what we are studying namhlanje. Kusho ukuthini ukusaba uNkulunkulu so that sikwazi ukuthi sikushare nabanye. So makunento oyicabangayo ukuthi mhlambe ngakuphazamisa mase ukuthi lo myalezo udlulisa komunye isona sikhathi esiright lesi sokubuza. Siyabona leyo nto ngoba wena class wena training sonke. Siyabona leyo nto. All right. Ake sifundeni ngicela sifundeni again verse 6 no verse 7 Revelation 14. Ngase ngibona enye ingelosi ndize enkathini kwezulu inevangeli eliphakade ilishumayele kwabahlezi emhlabeni nakuzo zonke izizwe nemindeni nezilimi nabantu. Isho ngezwi elikhulu ithi mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. Nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Amen. That's sifunda la ngilesho kuqala sizofunda ukwesaba uNkulunkulu ukumnika inkazimulo ukukhuleka kuye nangehora lakhe lokwahlulela. Divide into 4 parts. Namhlanje sifunda ipart yokuqala yayo ukwesaba uNkulunkulu. Kusho ukuthini bazalwane ukusaba uNkulunkulu? Ake sibukeni ezwini kaNkulunkulu. Asiyeni incwadi kaGenesis chapter 22. Sifunda ngokuthini? Ukwesaba uNkulunkulu. Ngizibona kanjani mangingesaba uNkulunkulu? Ngizibona kanjani futhi mangingamesabi kodwa ngibe ngizitshela ngingamesaba? Siyabona bazalwane. Genesis chapter 22 ngicela sifundeni uverse 11 no 12. Wase kumemeza kuye ingelosi kaJehova isezulwini ithi Abraham, Abraham, yena wathi ngilapha. Yayisithi ungabeki isandla sakho kumfana, ungenzi lutho kuye, ngokuba ngiyazi manje ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. Lokhu ungagodlanga kimi nandodana eyodwa yakho. Amen. Siyakuzwa lokho bazalwane? Amen. Ingilosi lana yazi kanjani ukuthi Abraham amesaba uNkulunkulu according to the verse? Amen. Ngokuthi engagodlanga indodana yakhe. Isho kanjani iBhayibheli? Do you know ukuthi uAbraham
ngesikhathi uAbraham bazalwane ebizwa uNkulunkulu la uthanikele ngentwana yakhe kwase kuphela kwayo moya ku chapter esemuva chapter 21 ila uNkulunkulu ethi kaAbraham akalale uSarah amxoxa uIshmael so wasala noIsaac kuphela siyakhumbula and uIsaac kwakuyingane yesithembiso seyilinde almost 25 years can emtshenile uNkulunkulu ukuthi futhi nembewu yakho Abraham izokwanda ngaye uletho uIsaac izithembiso engizikhulumile zizokwenzeka ngaye uIsaac I told Abraham le ndodana ikhulu ithi mase ikhulile ngathi ba right abulathi uNkulunkulu uyayicela umnikele athi thatha indodana yakho kuphela kwayo engikwazi ukuthi ayithanda uzonikela ngayo sayisa nomntazalwane uzonikela ngayo hayi futhi umnikelo normal ukuthi kumele enze i-burnt offering so Abraham njengoba wayilokezi seyiphethe umbese ezomhlaba wayengazuphelela lapho kuzomela amshisa nokumshisa sayisa leyo nto kuthiwa wathi and izulu lalibukile ukuthi uAbraham ingaba ngempela uzoyenza yini leyo nto ngoba uIsaac wayinto yonke kuAbraham wayaphendula kanjani mayibuye ekhaya yotshena uSara ukuthi uIsaac sengimshisile so nje ngisho naseyingilosini ngabona ngathi hayi soke sibone la ukuthi ngempela awu kunomuntu ongalaleli into nje balibona ikhehle lehamba nayo mfana athi hayibo ingabe uzoyenza bathula bambona hamba nayo wathi ngempela mayifika ngaseMoria wayibona ilight le uNkulunkulu wayithi uzombonisa ngathi na intaba wathi hayi ngempela lelizwe livela kuNkulunkulu waya wakhuphuka noIsaac wayifundisiwe ukuthobela umyalelo kaNkulunkulu wathi Abraham maseyimtshela wazinikela wavuma can you imagine leyo nto uIsaac lapho at that time he was in the freshness of his youth wayenga escape kalula olichikhe lapho kodwa nje wayifundisiwe ekhaya ukuthi into efuna uNkulunkulu uvela uthobe ngiyacabanga ukuthi uIsaac wayibona kuyisibusiso esikhulu wayithi Nkosi kuyo yonke imiphefumulo yabantu ukhethe mina seyibona leyo nto wabona Nkosi mawungidedile ithi wena wasibeka uIsaac wathi Abraham seyiphethe umbese seyithi yaqeda ngayo yavela ingilosi yathi manje sengiyabona ukuthi uNkulunkulu uyamisaba ngoba awugodlanga indodana yakho kuphela kwayo yonke into yakho ikuyena like the happiness and life of Abraham was bound up no Isaac mayinikela ngoIsaac wayinikela ngawo konke kuthi nako kusaba uNkulunkulu seyibona bazalwane and when singenako lo asikamsaba uNkulunkulu umuntu nomuntu mina azibuza ukuthi ingaba yini engiyigodlile and mangigodlela ngimsaba uNkulunkulu ngoba ingilosi layithi ngibone kanje Abraham ukuthi ngiyamsaba uNkulunkulu ngoba awugodlanga lutho ngisho nale yokugcina khona bagodla kodwa inkosi kuphela kwayo lokho kuyobuye ngizithokozise ngani seyibona bazalwane so kusaba uNkulunkulu ungagodli lutho kuyena point number 1 lo then number 2 I think number 2 kuyazwakala number 1 bazalwane yes and lento esishare nabanye bazalwane we need to emphasize this point and must emphasize we even make examples omunye ngenzeka ukuthi uku relationship seyibona leyo nto amen azi le relationship uNkulunkulu ahambelana nayo yamhlukanisa noNkulunkulu amen and uNkulunkulu uthi hlukana nalowo muntu yena agodle lo muntu akamsaba uNkulunkulu and lo muntu ngeke ame in the judgment ngoba uNkulunkulu uthi masimesabe ngoba ihora lokwahlulela lifikile kama yamazi mangamsabe awuzukwazi ukuma kwahluleleni seyibona bazalwane yeah thola umunye ubambekile zinika izinto mhlawumbe umunye ubambekile if ushare nomuntu owaziyo ngesabatha ubambekile athi ayi ya ngiyaligcina ngesabatha kodwa phela emsebenzini phela bafuna ngimane ngingena athi ngiyodlana uAbraham ayodlana you know wayengeke kwehle nokudla seqeda kufa Isaac akuphele konke
So we need to share the verse and then make a practical example so that ayizwe. And uNkulunkulu mawuhlangana nabantu abahlukile. Umoya ingcwele uyamazi abantu umuntu ustrugglisha nani. So sizokwenza isibonelo nje ongeke ungasicabanganga sithinta yena umuntu straight. Sithinta yena umuntu straight and uNkulunkulu ngaleso sikhathi he is offering to that person inhliziyo yentsha. Ufuna ukumsiza lo muntu. Sayibona nibazalwane? So first point ishara makhulu ngokusaba uNkulunkulu ungagodli lutho. Singabambi lutho, hold nothing back. Asiyeni point lesibini, Deuteronomy chapter 5. Deuteronomy chapter 5. Let's sibuye bazalwane. You know this verse. So we're going to verse 29. Deuteronomy chapter 5 verse 29. Point number 2 bazalwane, ukusaba uNkulunkulu ukumlalela njalo, ukumlalela ngokupheleleyo. Point number 2 lo. Elozifundela verse 29. Sengathi ngaba khona kubo inhliziyo enjalo. Baba ngesabe. Bagcine njalo yonke imiyalelo yami. Kube kuhle kubo nakubantwana babo kuze kuyophakama. Amen. Bengicela usiphindele babusebelo, uyishaye slow khona la ngizokumisa khona. Kunamagama ayi2 engifuna so underline. Sengathi kungaba khona kubo inhliziyo enjalo. Kuba bangesabe bagcine njalo yonke imiyalelo. Asimini lapho zadala. Uthi uNkulunkulu asigcine njalo yonke. Sayizwa lo bazalwane, ayingiqale ngoyonke. Mele underline konke. Bakhona abantu abayigcina imiyalelo kaNkulunkulu, but abayigcini yonke. According to this verse amesaba uNkulunkulu. Do you see that bazalwane? Akusho mina kusho ivesi. Uthi uNkulunkulu mangimsaba ngizogcina yonke imiyalelo yakhe. Siyabona leyo nto? And lento siyayithola na kwiTestament Elisha futhi yakhumbula kwincwadi kaJames. Mhlambe mawuthanda la ubhala khona next to uDeuteronomy lo ungabhala uJames chapter 2 verse 10. Asizwe ngeke siye siufunde kodwa ungawubhala nje ukuze nawe wazi la uJames eshoyo ukuthi umuntu ogcine yonke kodwa hluleke koyedwa uyephule yonke. Siyibona leyo bazalwane? James so uYakobi 2 verse 10. So mawukuthi siyamsaba uNkulunkulu sigcina imiyalo yakhe emingaki yonke. Sayizwa bazalwane, sayizwa mamnokuphi ukuthi konke yonke njalo. Now uye ngizokusho. Bakhona abantu abayigcinayo yonke kodwa bayigcina njalo. Umuntu ayigcina imiyalo kaNkulunkulu mangathi ku convenient kuyenzeka. Mangasekho convenient ayabona libonile mawukuthi kuyenzeka ngiyeze sabatheni ngaligcina sabatha. Kodwa phela umsebenzi umqashi mayuthi ufuna ngingene ngesabatha ayikho into engayenza nami. So uyayigcina yonke kodwa ayinjalo. uNkulunkulu umuntu akamsabi. So mangisaba uNkulunkulu ukuthi ngigcina yonke njalo and futhi nemiphumela ngishiyele kuyena. Ngoba zalana ngezinye izikhathi asingakukhohlwa lokho. Sometimes ukulalela uNkulunkulu kuzoba nemiphumela engathi nawe esabisa. But mawulalela uNkulunkulu mawulalela into esho yena imiphumela yakhe. Sebona leyo nto angithi uthe mayisho lento besathi kuzobuza izona umphumela othile. Sebona lento bazalwane. Njengoba uNkulunkulu ethi kuncwadi yeHebrews chapter 10 verse 25 ithi asihlanganeni ezisibona usuku lisondela. Yo sizogula basihlangana ngoba phela ipandemic na. uNkulunkulu hayibo imiphumela kaNkulunkulu. And makugula vele egula into yakhe. Siyabona leyo nto? Sayizwa lento bazalwane. Umuntu osaba uNkulunkulu ivesi lithi ulalela yonke njalo. Underline those two words lapha ku Deuteronomy chapter 5 verse 29.
uyonke nonjalo uthi engathi ngabakhona inhliziyo nje kubona ukuthi bangisabe kuze bagcine yonke imiyalo yami njalo 2 words on the line yonke njalo omunye uthi yalikhuluma iqiniso kodwa mase ngathi iqiniso lizomfaka inkingeni naku engathi umisiwe amaphoyisa bathi bamfaka ifine manje la akhuluma amanga athile manje lo muntu yalikhuluma iqiniso kodwa hayi njalo uthi uNkulunkulu lo muntu akangesabi ahlala ecaleni sayibona nibazalwane sengisho ukuthi lento iyasiza nathi sihlole message introspection ngoba asikwazi ukushumayela lento singayenzi singayiphili so njengoba ngisho ekuqaleni ukuthi siwashare lama verse nabantu senza ama illustration kanjalo so uNkulunkulu uzosipha vele uwisdom ukuthi wenze yipi esiphi isibonelo ukuze umuntu ayizwe lento eyikhuluma nami umuntu ayizikhuluma naye ngempela iyimlo ha na into ebalekile bazalwane makushunyayela izwi laNkulunkulu ukuthi umuntu abone ukuthi uyena lokukhulunywa ngaye lapho sometimes thina sizama ukuthi into siyifihle umuntu engamhlabi yenze yabona leyo nto but do you know ukuthi into ephendula abantu leyo nto ukuthi umuntu abone ikhulunywa ngaye lapho samkhumbula umama umSamari uthi mayihamba uthi la izani nizobona indoda eyangitshela konke ngikona uthi uva khomba kulesono sami straight abanye bethu bezothi asingakhombi lento emhlupha straight asikishayini what is the use of khomba into engamhluphi udlala ngesikhathi esithenge ngegazi sebona nibazalwane so mele into ifike ishati elana kukhulunywe ngami okay yothina uNkulunkulu ngathi yakwazi ukukhuluma nje nawe straight so senza kanjalo bazalwane mashares kaNkulunkulu so that's the second point okwesaba uNkulunkulu ukuthi ukugcina imiyalo yakhe yonke njalo all right third and last point yabona istart setha sikho sithi yabona lelinye point libazalana masenza ama-study nabantu ngaphandle ningalinganisa ama-study esiwenza la ngoba thina sesijwayele ukufunda izwi ningenze i-study bazalana ekuzokweqa kwi-hour nomuntu esaqalayo ukufunda iBhayibheli yabona this is just 3 points seqediwe cabanga kuyarecord la akaphilisa 30 minutes but thina ngoba sesijwayele ukufunda siyadiscussa siyafunda kuze kungene umuntu ongajwayelanga akazokwazi ukubekezela isikhathi eside but the more nifunda uzoma ejwayele athi hey asingahambi ngokushesha kangaka yabo azibuzele yena akasafuni manje ukuhamba sayibona bazalwane okay fana umuntu ongayijwayelanga into mhlambe angazi ngizothi ukudla umuntu if mhlambe akajwayelanga ukudla into ethile and uyambona vela akajwayelanga and ayikho kuyena umana umqala kancane sesebona bazalwane wamgqisha yonke athi vela iphalazi asiyeni ku Proverbs chapter 8 sifunda kwesaba uNkulunkulu kusho ukuthini wesaba uNkulunkulu oqala sikutholile uGenesis chapter 22 verse 11 no 12 ukuthi ungagodli lutho okwesibili sikutholile kuDeuteronomy chapter 5 verse 29 ukuthi ukulalela yonke njalo kopheleleyo and bazalwane do you see ukuthi akekho umuntu angasaba uNkulunkulu without usizo elivela kuJesu akekho umuntu agcina yonke imiyalo kaNkulunkulu njalo libe lingasebenzi igazi kuyena sezona bazalwane kudingeka ukusebenza kwegazi enhliziyweni yomuntu and umuntu lokho ekhuthaza uthando likaJesu alibona ukuthi eyinkosi kunzima kwenze ukuthi kodwa into ayenza into ongenzele yona umnikele engwenzelwe uyamangalisa because phela into esengishoda njani ngayo nje amandla sengicela amandla uJesu sompa amandla Jesu sompa amandla asiyeni kwiZaga chapter 8 verse 13 lena bazalwane i-definition yokwesaba uNkulunkulu yokugcina the third one ukuthi mase saba uNkulunkulu
sizozonda okubi. Asizwile levesi. Ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi, ukuzidla nokuzikhukhumeza, nendlela embi, nomlomo wobuphoqo ngiyakuzonda. Sezilani bazalwane, uthi uNkulunkulu masimesaba sizozonda okubi. And then akubale okubi athi ukuzidla ipride. Sayibona leyo bazalwane? Zokukhukhumeza yonke still ukuphamisa self nomlomo. Umlomo bese sikhulumile ngaso ngiyacanga ngena kuona. But nanje ngifuna sibambe bazalwane. Mase saba uNkulunkulu sizozonda okubi. We need to emphasize that point. Now I want to tell you something. Ngizibona kanjani into mangizonda noma ngizonda. Omunye umuntu angathi ayi mina ngiyakuzonda kuba ngimsaba kabi uJehova. Now wathi ngenza isibonelo bazalwane, you know, ngisesemhlabeni ngangibukela isport kakhulu. I think of sport angayibukeli, ngangibukela ibhola, ngibukele into engangayibuki eyodwa igigalof. Siyabona nje golf? Hayi. Angayibuki. And bazalwane, igolf ngangingayithandi. That's why igolf yayingani entertain. Siyabona leyo because isport angisho ngisibuyela entertainment. So igolf yona yayingani entertain because why? Angiyithandi. Inkinga ayikho kwigolf. Because if inkinga ibikwi-golf, yaba bonke abanye abantu nawo bayithandi. Siyabona leyo nto? Siyabona so inkinga ayikho ukuthi mina angiyithandi igolf and because angiyithandi ayingi-entertain. Siyabona leyo nto? So into engizama ukuyiveza ngale sibonelo bazalwane ukuthi into eku-entertainayo iveza into esenhliziyweni. Siyabona leyo bazalwane? Mangi-entertainwa uzalo, kushuthi ngiyayithanda into enziwa lapha uzalo. Mangi-entertainwa usibaya, ngiyayithanda into enziwa lapha kusibaya. Ayikwazi into ungi-entertaina ngayithandi. Ayikwazi, ngeke, khohlwa. U-entertainwa into engizondayo. I mean, ngiyathemba ukuthi bazalwane akusekho njalo manje asisenazo izitha esizizondayo thina. But ngiyazi ukuthi sonke khona la uNkulunkulu asisuse khona. Thola mhlambe ngezikhathi zakudala awunayo umuntu othi leyo ngiyamzonda. Mawumbona lo muntu awu-entertaineke kangisho ngoba uyamzonda. So awu-entertainwa into oyizondayo. So kwenzeka kanjani ke bazalwane? Thina sithi sizonda okubi. Yini okubi kuqala? Ngicela isibale nje sisisho into. Isisho ama-examples okubi. Umina, ukuphinga, ukubulala, umntshontsha, ukukamba amanga, ukuhleba. Glory to God. Kodwa mamsaba uNkulunkulu uzozonda lezi zinto zonke. And lezi zinto manje ezivelayo kosibaya nakozalo nazo zonke lezi zinto. Ngisho kanjani ukuthi ngamsaba uNkulunkulu ngibe ngikho ku DStv ngiletha lento futhi. Sewonke uNkulunkulu asimsaba. Do you see ukuthi why manje le message is a final warning and ukuthi ikhulunywa ngelizwi elikhulu kumhlaba wonke? Ngoba abantu bahleli in a false safety besithi bayamsaba uNkulunkulu bangamsaba. Sibukela ibhola. Siyazi kwibhola nakwisport into ehamba phambili ipride. Ithi iBhayibheli angisho kanjani iBhayibheli kwincwadi kaPhilippians chapter 2 mose nje kuverse 3. Uthi Paul angenziwa lutho ye-competition. Siyibona leyo nto? But now i-competition is entertain. Lesi spirit sokucompete ukuthi omunye abangaphezulu komunye. uJesu mayisibona aka-entertaineki inhliziyo babuhlungu. Kubuya ama-memories wento eyenzeke ekuqaleni ezulwini. Siyibona leyo nto? Uthi nayi into yaqala yonke lento esikuyona. Le spirit sokufuna ukuthi ukhuphuke uye phezulu kwabanye. Siyibona leyo nto? And abantu abasaba uNkulunkulu bazosizonda lezo spirit. Ngiyabathanda ukusibuka. Isona spirit esport bazalwane leso. And lo sithi ukubi so yona spirit esekozalwa nakuma movie na yonke lento. Ngake ngabuza. Kwingane ezincane ngathi bantwana bami kunganjani nje ku TV?
iflako zalo nakulezi zinto kukhishwe nje konke ukudubulana nokuphinga nokuqamba amanga nandani hawu kungabhora hawu do you see into abazama ukutshela yona ngone izingane azizifihli izinto into abazama ukungitshela yona ukuthi into eba entertainayo yilena ekuthiwa kumele siyizonde isono kahle kahle singayifihli ba entertainwa yini isono. Can you imagine into ebeke uJesu siphambaneni? Do you understand uhlazo uJesu adlula kulona abazalwane and ukuze adlule kulona hlazo kangenxa yesono yet abantu bayakwazi bathi bamsaba uNkulunkulu bahlale babuka isono badle popcorn sebona abazalwane kwenzeka kanjani lapho singamsaba uNkulunkulu singamsaba uNkulunkulu sayizo bazalwane leyo nto now ake sizwe namavesi asicaceliselayo bazalwane lento kumele siyiphile ngoba sisho angifuni umuntu ezoshumayela into angayiphili bazalwane ngone ibamba uyigcina asihlale kuthina bazalwane njengoba sine training ingcono ukuthi awatrainer angashumayeli nokuthi ushumayele into ongayiphili. Asiyeni ke manje ku Psalms amahubo u101 amahubo 101 sibu verse 3 sisela kwesabeni uNkulunkulu nje bazalwane lana ngizoveza amavesi amaningi ngoba thina sisekhona sinaso isikhathi but yona masofunda ungayikhethela nje bazalwane nomuntu ofunda nayo uthi amaphi amanye awufuna uveza amavesi amaningi umuntu azadideke. Angizukubeka phambi kwamehlo ami into embi ukwenza kwabahlubukayo ngiyakuzonda akuyikudamathela kimi seyiselo bazalwane kuthiwa nangu umuntu osabuNkulunkulu uthi angizukubeka phambi kwamehlo ami into embi. I wonder if uDavid bephila kulezi nsuku bengaba nayo yini TV kwakhe bengeke esho kanje verse 3 singabeka okubi phambi kwamehlo ethu bazalwane. iTV bazalwane let's veza lapha ku-TV kuma movie na ku-TV and nale music bazalwane yomhlaba Beyonce no Brenda zonke lezi zinto bazalwane azihlangani indawo nokwesaba uNkulunkulu. Umuntu osaba uNkulunkulu ka entertain leyo nto akumele bazalwane ngithi ngesikhathi esithile la ekhaya ngidlala uChris Stapling ngidlala igospel ngokunye sebeyafika sengidlala uBrenda ngokunye sebeyafika ngidlala uBeyonce noma yabo angazi ubani abanye manje bazalwane kumele ngibe into eyodwa mawukuthi ngiphendukile uNkulunkulu kube uyena ingoma yami. Sakhumbula njani sakhumbula ku-Exodus chapter 15 beyicula bathi uJehova ingoma yami nafuna ibona leyo verse sike siyibukeni okhethu fine. Bazalwane ngicela ukwenza inyini you know lapha ekhaya umfana wami lomncane ufike ayimosha kunuke siyabona leyo nto and then mase ngimphipha yena ukhamse ebhulu kulenta emoshakela angisho akazi kumoshakela mina ngiyamazi lento izommosha futhi uzogcina seyijabule nokutabuka yabona konke nje lokho mase ngithi ngiyamshintsha manje inapkeni uyakhahlela agcina afune nokukhala siyibona leyo nto and lesibonele ngisenza ngoba nakuthina ngezinye izikhathi kunjalo uNkulunkulu uthola usuke sisiza uyasilungisa siyabona kodwa inhliziyo zethu kuzwakala engathi ayingeke kube khona okukhahlelayo angisho siyabona bazalwane uNkulunkulu izindleke ezingane siyakhahlela sibe sisizwa sizimoshi kakhulu so ngabazalwane uNkulunkulu angasiza esilungisa simvumele enze umsebenzi wakhe umsebenzi kaNkulunkulu lona
Ake sibuke in verse 2, Exodus 15 verse 2. So le verse ngilivulelani bazalwane sokuthi singalahleki ngoba lento ngifisa ukuthi ngempela sikwazi nathi ukuyifundisa sonke. Le verse ngilivule ngoba njengoba kuthi okwesaba uNkulunkulu ukuzonda kubi, lapha kukubi ngiye ngabala ama soaps nama movie kagcina sengetha no music. Siyabona leyo nto. So manje ngifuna sibone ukuthi la kule verse mase uwelile usuke eGibhithe, sengikhuluma spiritual ke manje. Waluwela ulwandle olubovu usuke eGibhithe. Ucula lengoma bayicula ngesikhathi nambe ulwandle olubovu. Asizwe verse 2. uJehova ungamandla ami nehubo lami. Waba insindiso kimi. UnguNkulunkulu wami. Ngiza kumdumisa noNkulunkulu kaBaba. Ngiza kumphakamisa. Amen. Kuthi uJehova ungamandla ami nani nehubo lami. Mase usukile ngale eGibhithe. Ingoma zeGibhithe zisala le. Ukuthi thina sasingekho yabo. Lento yenzeka kudala. Asiyazi ukuthi waye Miriam ayicula lento kanje. Ingoba eGibhithe kakunengoma zaseGibhithe. Babezazi. Abanye babo sebezicula. So mase bewelile bathi inkosi sekuwena kubo lethu. Siyaqala ukubona into enje. Lento senzeleyo nesiyaqala ukuyibona sihlukene nawo wonke amahubo waseGibhithe. Angisafuni kwakubo elingena Jehova. Sezona bazalwane? Ngoba sengiwelile. Bazalwane bese ngahlala ngendaba music, it's so dangerous. Ayisho bekhona abantu abasha. Do you know ukuthi kunenhlobo ethile music ekwazi ukumema amademoni? Yes. Kunenhlobo futhi ekwazi ukwaxosha. Yeah. Yes. Siyakhumbula ngesikhathi uDavide, ngesikhathi uSaul ephazanyiswa umoya ongcolile. Yes. Kwabiza uDavid wadlala ukuba. Umoya wabaleka. Do you see that? Ngongoma nje kuphela. Do you see that bazalwane? So if ikhona ingoma ekwazi ukuxosha umoya omubi, do you know ukuthi ikhona ingoma ekwazi ukubisa? Hayi. Yes. Angifuni ingoma kaBrenda nasemshadweni. Noma sekucelebratewane. Kwa ihouse leyo. Hayi nje. Amen. Ungcono abantu bathi kungeve ukubora kulo mshado. Kodwa ngiyathi izulu belijabule ngalomshado. Amen. Oh. All right. Ayisiqhubekeni bazalwane. I want us to see ubungozi balento. Baningi abantu abathanda lo music. Abathanda lama movie. Bathanda ububi, kodwa babethi bayamthanda futhi noJesu. Siyafuna ukubona ukuthi iBhayibheli lithini masinjalo? Lithini ngathi ayisibukeni kumaRoma chapter 12. Manje ngithi ngithanda uJesu kodwa ngibe ngithanda futhi nokubi, ngingakuzonda ukubi. Kuthi uthando lami uthando olunjani asizweni. AmaRoma chapter 12. Sesifikile bazalwane. Asifundele verse 9. Uthando malingabi nakuzenzisa. Nenyanye okubi nibambelele kokuhle. Kuthiwa nenyanyani okubi nibambelele kokuhle. Ithi lolu uthando olunjani lolu olunje? Olingenawo ukuzenzisa, olingena pretense. Umpostoli uPaul la into ayichazayo ukuthi mawukuthi sithi sithanda uJesu kodwa sibe sithanda futhi nalezi zinto ezabeka uJesu esiphambanweni kuthi uthando lwethu lokuzenzisa simthandi. Yayeke futhi kube kanjalo. Siye senziswa ngempela bazalwane. MaRoma chapter 12 to verse 9 la besifunda. Kuyazakala bazalwane. Nabe ngicela unitshela something bazalwane ngoba siyafunda. You know, I want to tell you iqiniso. Leli point leli ungaleqi mawufunda nomuntu. The strangers message. Njengoba nami wothi siqale ngalo noNkulunkulu futhi uqale ngalo nami ngithathe lento ithathe isitshela ngoNkulunkulu. UNkulunkulu bengaqala athi worship him. Kodwa ukhethile yena ukuthi imessage meliqale ithi fear God. Amen. Sayibona leyo. I want to say this ngoba bazalwane ngiyibonile from experience. Angeke ukhule kwezomoya sabuka iTV. Ngeke. Angeke.
ngeke kwenzeke usalala nalo music i deception nje yonke le ingqondo siyingcolile kuphithapithene awukwazi uthi hayi ngiyadlangala kuJesu kodwa uthi ngiyodlana kuSathane siyabona impazalwane ngeke ukhule you will never grow and uNkulunkulu knows that no Satan knows that so this is a very important point with ingene ngamandla esifunda nabantu when I really want to grow ngifuna ukusondelana noNkulunkulu do you know bazalwane kwa ukubona to have clear views zika Jesu ngeke ube nayo while usabukele lezinto osibayo no zonke lezinto and bazalwane angisho ukuthi mhlawumbe asithi kube khona mhlawumbe oyidirector ngizwayo noba uthini abazi but bazalwane basetshenziswa nguSathane they don't know but basetshenziswa nguSathane kakhulu ayikancane siyabona bazalwane so this is a very important point asinga pretend ukuthi ngiyamthanda uJesu ukuthi uJesu mawuthi ngiyamthanda ngizobona ukuthi wenyanya okubi usho angisizayilisa iverse yebo mama sake safundisa ngedala zethu film making and broadcasting uthe meseqedile sethi hayi hamba ke ufuna umsebenzi kwathi ngidingile ngoba sebenza kaSathane angilapho mina akakazozana ngempela bazalwane you know uzobe namhlanje ngizwa abantu bathi bafuna umuntu uyabona nje that's why ngithi I wish bekhona abantu abasha but bayozwa banye ngama video umuntu omusha athi uyafuna ukufundela uba i-actor omunye ufundela uba i-actress lo muntu udlala ngesikhathi esithenge igazi mina mangumzali ngeke ngikhokhe ngisho ne10 cent lapho sebona lo bazalwane kuyenze ukuthi ungazi uqinisile umama ngonye uthi hayi msho ikhonze e-right ovela sebona lo bazalwane now okay ukuthi mawubuka indaba nabo kurongo now ngiyajabula ukuthi lo mbuzo uvelile indaba zolana azikho wrong indaba azikho njani azikho wrong now this is what I will say ndaba TV uJesu uthi kuthina Matthew chapter 5 verse 29 linye verse linamandla because awona umbuzo lo uzovela senza mastart sishare abantu kusaba uNkulunkulu athi hayi kodwa mina iTV phela ngiyayigcina le TV ngoba khona izinto esiza ngazi khona yabona khona kuyafunda imaths lapha ku channel banibani kuyafunda yabona zonke lezo zinto uJesu uthi ku Matthew chapter 5 verse 29 uthi mangaba iso lakho likukhubekisa khipha iso siyabona leyo nto now ngicela ukuchaza something ngeso if umuntu neso elimkhubekisayo alimkhubekisi nje kuphela zikhona ezinye izinto ezimsiza ngalo leyamsiza ukubona it's not like njalo mayibona uyokwenza isono siyabona leyo nto but ngenxa yokuthi the same eye is used for isono ukuthi khipha leyo nto siyabona leyo bazalwane and abazali abaningi bazothi hayi kube khona nezingane emakhaya ezimane zibuka the same DSTV bathi hayi mina ngibukela indaba what about izingane so exactly and now if into sanda kuyeka uzolingeka ubuyele kuyona amandla wesilingo asephikeleleni waso seze leyo nto the strength of temptation is in its persistency basiloke sinoka isilingo kuzogcina kuvulekile so mele nje ungabikho kusona yakhumbula uJoseph wabaleka uzanga lo uthi no Emile sebona ngomthawela wabaleka awumana uthi hayi ngiyayenza le channel mayingabikho bazalwane kuyezwakala so izindaba azikho wrong and nakhona futhi uzibhasobhe izindaba njalo eziveza igazi khona igroup ngayikuyona bazalwane njalo ukuposta upost izindaba ezenyanyekayo ngathi abazalwane lokho akuzona lezi ndaba zikhona indlela yokuza izindaba ungaboni konke lokho siyabona bazalwane all right now asenike ivesi mhlambe icishe ngizothi
asiyeni ku-Isaya sisakhuluma nje ngokwesaba uNkulunkulu okuzonda kubi Isaya ukuthi ngifuna lento ye-TV bazalwane ningene yabona le nto efika noSathane baba ngazi mhlawumbe abanye bethu siyomazi ngoba nami kathi ngisafika enkonzweni ngabukela i-testimony yakhe angazi nasike size ngoRoger Monroe uRoger lento ayikhulumayo ngiyayikholwa ngoba ihambelana nezi kanje ihambelana nezi uRoger Monroe umuntu wayekade ekhonza amadimoni yabo they used to worship fallen angels sayibona lonto and ehlangane hayi yazi khona abantu bangikhonza uSathane bengazi ukuthi bona babesazi and baze nama priest wakhona lapho kule nkonzo kaSathane baze baxoxe bathi ukuthi uSathane is going to win the controversy bathi lempi le uzoyiwina uSathane they was misunderstood ezulwini uSathane bacule nezinye zikhona akhona nama group azicula lezi ngoma athi misunderstood angels zonke lezo zinto sayibona leyo nto ukuthi uSathane wa misunderstand ezulwini zonke lezo zinto and you know ukuthi kunento ayivezayo uthi one of the things ngaleso sikhathi uRoger ekulezo zinto indaba yama-TV yangabikho uthi one of the things ukuthi yangabikho noma yisaqala uthi one of the things yakhulunywa ngumpriest one of the priests kule temple yabo kaSathane eyayikhuluma ukuthi uSathane washo kuwona ama-priest ukuthi uzoyiwina i-controversy nayo into azoyenza wazibala into azoyenza and one of the things wazibala ukuthi uzosebenzisa imedia bazosebenzisa imedia kakhulu to usher in the end times and ukuthi uzobamba abantu abaningi using imedia whether it's music or movies abantu abaningi ngisho nabakholwayo bebambeke kwinet yakhe do you hear that yakumle testimony ngizo lapho ngisafika enkonzweni ngisamanga i-TV yenza lezi zinto andibazalwane eze uNkulunkulu engifundisa ngezwi lakhe ngabona nje yenza lokhu ngempela yenza lokhu ngempela asizweni lokhu asiyeni ku-Isaya chapter 33 nabazalwane simane sima sixoxa I hope aniphazamiseki I hope siyasilandela isikhathi sethu ngoba kumele nathi sisihambise kumele sisihambise. Do you know this study is so short ngoba ngisahlala eMontclair ngangibe ngishumayela lento eTexini mangihamba amatekisi ekseni manje emsebenzini itekisi ayithatha mhlawumbe only 15 minutes okanye even less ukufika edrobheni angibe ngithi nje ngizokhuluma ngokwesaba uNkulunkulu namhlanje ngisuku and then singene kusona siveza amavesi ithi seyingene edrobheni abantu bamangela ukuthi lento isuka kuphi and ngiyamthemba uNkulunkulu bakhona abantu abathinta inhliziyo zabo zabona lento iqiniso lento iqiniso sengisho ukuthi this is a message uNkulunkulu asiphathise yona we share it anywhere and everywhere all right ithe siya Isaya bani ayesifundeni kusukela ku verse 13 okay verse 14 sizofunda verse 14 no verse 15 yes Isaiah chapter 33 verse 14 and 15 Izoni zaseSiyoni ziyesaba ukuthuthumela kubambile abangenaNkulunkulu ngubani phakathi kwethu ongahlala nomlilo oqothulayo ngubani phakathi kwethu ongahlala nokunkemuzela okuphakade na asimeni lapho qala makhuluya ngomlilo oqothulayo khuluya ngoba uNkulunkulu Hebrews chapter 12 verse 29 ithi uNkulunkulu umlilo oqothulayo okay yajawulisa last low verse ayiqhube so umbuzo uthi ubani kuthina ongahlala unaphakade noNkulunkulu and then asizwe impendulo ithi ubani verse 15 yena ohamba ngokulunga okhuluma ngobuqotho odelela inzuzo yokucindezela othintitha izandla zakhe ukuze angamukeli imivuzo right now ovala izindlebe zakhe ukuze angezwa ngegazi ocimeza amehlo akhe ukuze angaboni okubi
Kuthi umuntu oyohlala noNkulunkulu ngumuntu ongafuni ukubona okubi. Ongafuni nokuzwa futhi okubi. Siyayibona leyo nto? Do you see why ukuthi ngikhuluma manje both nge-TV nange-music? Ngo-music siyawuzwa. TV siyayibona futhi siyayizwa. And kuthi umuntu ozohlala noNkulunkulu naphakade ngumuntu ovala indlebe zakhe ukuthi zingakuzwa lokubi. Kuthi futhi zingakuboni lokubi. Siyayibona nini bazalwane? Oh bazalwane, uNkulunkulu akayikhulumi into engekho. You know what I have seen? Angikhuluma iqiniso. Abantu abaningi angazi ngiyothini ngesizulu. But abantu abaningi they presume too much on God's mercy. Abantu abaningi bazicabangela kwabo ngomusa kaNkulunkulu. Athi uNkulunkulu nomusa uvela uyishilo lento ukuthi ngesingene ezulwini masenza kanje kodwa mina ngicabanga ukuthi ngomusa wakhe siyongena. Ha. Umusa kaNkulunkulu zama ukuthi uphikise izwi kaNkulunkulu. Ayikho into enjalo. uNkulunkulu mayithi umuntu oyenza lento ke kangene bazalwane. So mele sihlukane nalezi zinto. If ngempela you want to have a place ezulwini. If siyafisa ngempela uba nemold ezulu kuze wathi uNkulunkulu maseyifuna abantu abanemold uphawu lwakhe sibe phakathi kwabo. Siyakuzwa lokho bazalwane. Now why uNkulunkulu esithi abantu abenza lezi zinto ngebangene ezulwini abezwa okubi nababona okubi? Why? Ingoba bazalwane iBhayibheli lithi ngokubuka siyashintshwa. Silithola lapho kombelelo verse 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Siyabona leyo nto? Ngokubuka siyashintshwa. Ithi masikubuka inkazimulo kaJesu. Ithi nathi siyashintshwa. Sibe njengaleyo nkazimulo. Njengokusebenza kwenkosi umoya. Siyabona lento bazalwane? So ngokubuka iTV siyashintshwa sifane nayo lento siyibukayo. Do you know that? It's 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Yeah. So ngokubuka senze njani? Siyashintshwa. That's why ke manje masibuka lezi zinto sikwazi ukungena embusweni ngoba sisuke sesifana nalezi zinto. Siyabona leyo nto? Hayi ukuthi uNkulunkulu uthi hayi ubani obukile. Tonke yazi ukuzwa nokuthi ubani obukile. Isimilo sakhe sizobe sisho ukuthi ubukile. Ngoba ukwazi ukubuka ungashintshwa. Sisize bazalwane. And mau enjoy into kanje. Let me tell you the truth. Mau enjoy into lezi zinto lezi ngeke enjoy izulu. And uNkulunkulu afuna ukufaka umuntu ezulwini ngeke enjoy ozongeke enjoy izulu. Let me show you something bazalwane. Abanye abantu ngiyabathi iBhayibheli abayalizwa. Ngithatha ukuthi ngiveze into ye-science. Asibuye le quotation le. Yi-research le bazalwane, yi-article le ngithatha ku-article. Kuthiwa lento i-article nje ebhalwe behavioral sciences yabona yabhalwa last year May 2020. It's the impact of films changes in young people's attitudes after watching a movie. Already by title yayo iyasitshela ukuthi abantu abasha after ukubuka lento bayashintsha. Asatshela nayizwi kuphela bazalwane. Seyibona leyo nto? Sesitshela abantu bomhlaba ungakholwa bazalwane ngempela kumangalisa asakholwa sesiza ukukhuluma amatshe. Kuthiwa nowadays films occupy a significant portion of the media products consumed by people. Kuthiwa in Russia cinema is being considered as a means of individual and social transformation, which makes a contribution to the formation of the Russian audience's outlook, including their attitudes towards topical social issues. Kucha bazalwane. This is not only in Russia, all the world, by the way. Kucha abantu bashintsha izinto abazibukayo. Kucha ama-cinema eRussia sekuyindawo ye-transformation. Wena ungangazizwa ngaleso sikhathi ukuthi you are being transformed. Siyabona leyo nto? And nayi nje abantu abaningi ukuthi athi hayi mina ngibukile kodwa angiboni ukushika kwenzeka shintsho. Even though ngibukile generations namhlanje kusasa ngisaza esabatheni ningesabi. So akho shintsho lenzekayo. Lo umuntu ozikhohlisayo. That is self deception. uNkulunkulu qawasha uNkulunkulu qala wathi yashintsha. Okay wamphikisa uNkulunkulu.
sekusho abantu bazalwane enibathembayo labagqoka izinto ezimhlophe odokotela bathi le nto moyibuka iyakushintsha and ikushintsha ukuthi ufane nayo. So umuntu ukuzikhethela ukuthi ufuna ukufana nobani. Ngaba ngifuna ukufana noJesu noma ngifuna ukufana noSathane. I need to choose. I need to choose. And bazalwane, I want to tell you, le sacrifice ngabuke ngathi into enkulu yokuqalela, but uma ucompare ne-sacrifices zoJesu incane kakhulu. Siyabona lento bazalwane, silokhu sifunda ngomnikelo wenze uJesu, ile nto incane kakhulu. Ukusehlukana ne-TV kuphela. Imagine asithi umzali, let me ask, asithi umzali and then ube nengane engene ejele and ingane yakhe ingene ejele, yenze icala elikhulu kakhulu, ingene ejele, and mawufika la ingane kumele i-release khona ukukhuluma nabo ukuthi ungayikhulula kanjani, bakutshela bathi ayinayo ibheli okumele ikhokhe. Uthi mawubuka le mali inkulu kakhulu ngoba necala nalo likhulu, ubuka ukuthi anginayo le mali, ayohamba ugoduke, uhamba ukhala ugoduke ekhaya. Mawufika uhlale nje kanje esofeni, then ubuka iwashi. Uma iwashi hawo nali plan, unganjani ngidayisele iwashi, and then nganjani futhi ngidayisele nalo sofa, ngidayisele nalo muzi, ngidayisele nalo izicathulo, and then uqala because into kuwena ephambili ukuthi umfana wami mele aphume ejele. Cabanga udayise yonke into, udayise uhambe ejele and you just make leyo mali, uyenze nje kanje ngongcebo. Uthi nayi abantu bekhulume ngayo, ufike seyiphethe ngamasaka, uthi nake ngidayise imoto yami, ngize sengiphethe itaxi la, ngize ngetekisi lana nayi imali, cela umfana wamakho, cela umfana wamakhisho. Bakubuza ejele bathi usho ukuthi ufuna usineze le mali engaka, I mean iningi le mali. Athi usho uthi wena hayi ngisho. Bathi yazi baba, athi sikutshene enye into, umuntu lana mase ikhokhe imali ayiseke refund. Ayusho ukuthi uyafuna ngempela ukuthi sithathe le mali. Athi baba ngisho, mfana ngiyamfuna. Bathi sikutshene into yokugcina baba, le ndawo le indlela eyiyona le ndawo kuthiwa ijele, abantu mase behlela isikhathi eside, abanye baba bagcina sebangasafuna ukuphuma, sebejwayele impilo yala ngaphakathi. So are you sure ukuthi uyafisa ngempela ukuthi what if akasafuna umfana wakho ukuphuma? So uze nema hayi ngiyangaphuma umfana wami ngiyamthanda, uyazi ukuthi ngempela nje ngiyomphatha kahle nje, ngiyangaphuma. Hayi baba ishi bathi hayi it's fine, hayi bambiza umfana and yambona nje seyiyeze uphelile nje nasemzimbeni impilo yasejele. And wena ujabula uthi mfana sengikhokhile imali ukuthi ngikhiphe. Athi umfana hayi baba, ngiyaxolisa baba wenza into kanje. Mina impilo yalapha ngaphakathi baba sengijwayele kakhulu, angisafisi ukuphuma. Ngiyacela baba ungeke ubaba ncathi ngane yamphuma, uzoyithi sengikhokhile. Ulapho ume ngeenyaka manje nezicathulo uzidayisile zikule mali. Uthi phuma sengikhokhile. Umfana uthi hayi baba, le mpilo lapha ngathi njani? Mnandi. Abe jiya futhi ephindela phakathi. Atshele lo unogada athi kucela ningaphinde ningibize makufika lo baba. Baba sishilo uthi ngifanda yini? Ungazizwa kanjani inhliziyo yakhe ngaye nje umzali wenze leyo nto, ingane yakhe wenze kanjalo, how would you feel? Seyibona bazalwane, manje lithi iBhayibhile mawufunda kuCorinthians, ku2 Corinthians chapter 8 verse 9, lithi siyawazi umusa kaNkulunkulu, wathi ezicebi kodwa ubampofu ngenxa yethu. Siyabona leyo nto, kuze thina ngoba umpofu bakhe sibe izicebi. Ithi uJesu washika ubucebi bonke bezulu ngenxa yethu, so that sikhululwe kijele lesono. But abaningi bethu bathi Nkosi we enjoying sin too much. Sekukhokhi, you can imagine
We don't understand into ekhokhiwe bazalwane. That's why masifunda into ezikanje kuba ngathi ama-sacrifice amakhulu. This is prison. Isono yi-prison. Yes. And uJesu has sacrificed ukhokhe yonke into ukuze siphume kule prison bazalwane. Singampoqi uJesu. Singampoqi uJesu sekukhokhe kangaka bazalwane. Sekukhokhe kangaka. Simpoqi uJesu. Simshiye. Athi uNkulunkulu bazalwane angasiza. Lesifundo sisi-understand, sisibambe and sisiphile nathi. The sacrifices ekumele siwenze. Siqale manje namhlanje ukwenza. I know ukuthi i-TV futhi into esocial angisho kunjalo ihlanganisa abantu emakhaya kuhlangana kuyona. Noma ngahlangwana. Tell you the truth. Amen. Tell you the truth bazalwane. Hayi sohlangana mase ngekho ku-TV nalita lapha etafuleni. Singahlangana vele abantu kumele uhlangane nabo so that nawe bazuze insindisa ngisho kunjalo. Amen. But we must protest against TV. Siyabona bazalwane. I-TV, the right use ye-TV yabona manje i-TV angisho mina le box ngisho lento ezidlalayo. Yabona manje lama slides nyasoveza kanje. Number 1 ke manje. Amen. Yonke into angisho yonke into esinayo siyiphathela umniki. Yes. Ayingadlali kuSathane. Amen. Ayingadlali uSathane bazalwane. Konke. Kodwa i-radio kodwa i-TV noma yini sikuphathela ubani? Umniki. Phathela umniki. Bazalwane. Sesifikile leso sikhathi ke manje. Siyaphila. Ngiyacela ngempela abantu bathi bafuna usizo. Abantu bathi bafuna usizo. Angifuni ukuhamba zonke izandla ngoba yabona inkinga bazalwane amangi izulu abafuna amanga. Umuntu othi ufuna usizo and naye uzozama ngawo wonke amandla kaNkulunkulu to separate lezi zinto. Abantu bafuna usizo nje bazalwane ngicela izandla nje ziphakame. Onke nje lento esizifundile ukwesaba uNkulunkulu. Zonke lezi zinto zizo-3 kahle kahle. Makunento igodlile. Mawukuthi khona la wazi ukuthi uNkulunkulu amlaleli konke njalo. And mawuzathi uNkulunkulu awumsabi ngokuthi awukuzondo kubi yazi-entertainer ngokubi bazalwane. Asithobiseni amakhanda ethu so that izandla sizibona kahle uma ungabekho ubona omunye. Sithobisa amakhanda ethu and namahlo avaliwe. Inkinga masibonana bazalwane sigcina sonke sesifuna yabo. Ngicela nje bazalwane umuntu ngempela seriously manje othi especially le ndaba ye-TV. Othi ngicela amandla ngizozama Nkosi ngawo wonke amandla ngipha wona. Ngicela wenze indlela ibe lula. Please Lord. Ngicela nje sanje sithi nje kunjalo. Ake sikhulekele. Nkosi enothando olumangalisa kakhulu. Nkosi siyavuya kakhulu mawusibonisa izinto besingaziboni. Siyavuya kakhulu Tata nothando. Awufuna ukusisindisa kanje. Usibonisa Nkosi izinto ezilo nomphefumulo wethu ukuze singakhuli ngokomoya. Sibona sime endaweni enye kanti Nkosi nansi ingxaki. Father, we plead kakhulu ngoku esiphamise izandla Nkosi. Siyacela uncedo Nkosi usincede sikoyike. Siyacela uncedo Nkosi when kubuke ngathi isacrifice enzima kakhulu. Sikhumbule Nkosi every time Father umnikelo wenze nguYesu. Please Lord. Ngiyacela ngathi the sacrifice of Jesus enkulu kangaka may be our motive for every action. Siyacela kakhulu Tata nothando. Ngiyacela Nkosi ko wonke umuntu ophamise isandla umoya wakho ingcwele Tata wambule kakhulu uYesu nempilo yakhe yokusacrifice nokusokola ngenxa yethu. Please Father sixhomeke kuwe Nkosi ngawo konke and ngiyacela as sihambisa Nkosi the lesson esistudy umoya wakho ingcwele ube khona maxesha onke wherever these words are spoken Father ngiyacela umoya wakho ingcwele ube present to give force and power to the words. Please Nkosi usixolele izono zethu uxolele Nkosi namaphutha ethu nami Nkosi ndingumntwana apho ndingathethanga kakuhle cela uxolo. Cela konke Nkosi ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane nawe unye ngizokusho. Ngifuna into eziningi ngengane. Ngelinye ilanga lapha ekhaya ngangiphethe ikettle. And ngangiphethe ikettle njanje. Ingane yasi njani lo ngifuna ukubamba. Now liyashisa but not too much yabona ngaphandle. Ngiphethe ikettle lamhlophe.
if ufuna ukubamba ingalihlekisa izwi ithi yasha but you know ingane yazi yenzani iqale yakhala but ikhalisa abambile sithi ayibonzi nayo nje ishisa ithi abambile hawu yangimangalisa lento but yangifundisile lesini ukuthi sometimes sizingani nathi yokuthi sometimes siyakwazi ukuthi sishe silimale spiritually but asiyiboni esilimazayo so uNkulunkulu manje yasenzela umusa mana evest naye nje kulima nje ungakhuli la inkinga njengoba ngakhulu la inkinga siyibona leyo nto kanti sibaka sikhalile njalo emkhulekweni Nkosi angikhuli now God is revealing ukuthi nayi into ekushisayo are you ready to give it up siyibona nkosazalwane asizeke uNkulunkulu. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be set